Malu le utau mai sui o le SSAB nei tai ao ia le sunga ia Rona ia pena masani e proklame tau a sunga fuo vast. Tasi talofa Rona, good morning malo lusu nei tai ao. Talofa tolunga taua ia tato fai fatalofa fatasi ai fatalofa atu ia mamalu se tato atu no olo mau mai tato fasalanga tu sa nei tai ao. Tilo ina ia os tai ao fo os tai ao winga esse Esse voi feelings o nei tai ao. O lo aso a tola vanei e tau fo e stanga poto o se vai so special. Oh yes. Ele se special la mea ai. Special ono le tulanga o lo ia isi tato atu no nei vai tau nei vai aso ia tanga malo fo o lo fia ngai ai e fatalo fatuai lai sui malo o malo ofisa si tato malo ele ngata ile o vai nga uma lava o lo toni maa a wata penpenanga fai u ia mo nei vai aso jogam aso rure sa oi papa. Yes, sa sho tama. Ole me mani ele sa le sa wa maka kalungo a mo fai ngoya anko ka falung me papa sa dis. Le ko ngor ge ele gole se bia so. Al tala mo ila vai. Ta mana tal a sho tama. Sho tama. Leva lo que é você uma. Só fate a maya usa moa. Ya wala we Australia termine. Ya le tau no mai le asululu ya cafe fe. O le stangata a maua se aka pe kaula kalaka ya sa le sa wala valega. Tato po fe al me le fanga me le selfie le pizza itu sa le sa. Tu sa tampa ngale a post lunga kangoli o la casa le sa mai. Ya. La sala. O tilo ina to tele ia na yusum tu ngane fo I office se tato malo le se malo longa le weekend. Oh yeah, sa o le ngai tanga fai ngaru. O tilo ina le iva super sene lava o fai ngaru malo. Ia o la to le na patino ton wai tapen penanga fai u ia awa fo neva ia so ia fa malo atu tato pokalame ati o to. Ia e pe ona masanya itaya o singa fota itasi. Ia sa vali me ni sui el tato company ia fa hilo fo ipe fa iloa ia tulanga fo iwo o tato o nanga tele tato fala iloa o la stona il verso tona iatu ia na fa o malo ia le tato fala iloa mo la sapa pa fa na ale fa wa ia le tato fala iloa mo le jogam ia ele ngata fo ile le tato flash se ona na amata mai ile solulo il verso tona iatu ia e fa mo tato company to fa uma ile songa fo il verso asa tonga taua ai malole malanga manuia ka le va sa malanga ri le va sa malanga le pero ai tato pokala mulmuli ia ele ol vai solentona iatu ia version tu at wali nas malolo tato ile songa fol verso tona iatu ia eto fa malo atu ile so taia malo tato atu malo volta po ia Rona neita au ia o te lo o toles company pisi ia wai o le to telefe o sunga fono ia mai e le fa pe o mai o mai umangi stationery se fa ngai fono ma me mana mia o te lo o toles company o le la pisi nei vai asa me so fa taunga la sunga fono sa le so no anga tu so le tapen penanga la vai el tato company o ile tato mega store o le ai ile tato area for souvenirs only. To say le tato le van fata tato ia fu atu no tato o mai tato to solve son tona ia tu evala au mai ai si o vai ngana e fi mana ai fata bok ia fu ala tu no tu valu. Wow. Ai mantua ele no o tu tono o polu ele ngata fo ile sa vai o le hosting ala tu no o la to le representing a letter no ulia ia o tamalana lela ua o matato fu ia o levantau no mai ile amatanga se tema o tona fata o manga le te fu ole ma nei ale na la o mata tu ia wa mai amatanga e pe o tasi le fa vita uli sa ngafa ma no ma fio ai na o mori mawina o post mai lungo le to Facebook page ia to fu o inala no loi ma mo fa ma avenga ma le tali o mana onga le tunu so tango fie fo tau man tu limas fu lo atu no le mai tato fono le jogam limas fu lo fo ia fa inga
o tātou fua o loo whaatau I o le tātou lala tasi a wailene o le tātou lala autu I tonga fua I o loo anga vaai fo I le tātou superstore vai tele le ngā tele o tātou series store lo te mau ai mo le tātou jokam lava ia I le tātou souvenir area ia whaatau ai fo I ni mea alofa pe a whaape toi malanga ia waile whaape o maino nofo fo ina le venues e a team whaape we want to have a tour around awai pe o le tātou company ia o le silia fale wala wi loi tono se tātou tunu ele ngata fo le tunu mamau ia fai e whainga whaataunga tele tūlanga pena I tātou handicraft ia tātou ato pūlo o miti afu tele o isi vaenga ia e toi mana tuai fo se tātou tunu pe a whaape toi fo I tātou o malanga ai o le teminei lava ia o lo iai le tātou whaalau I lo o lo patino mo le tātou jogum. Is it jogum or chokum or chocolate? Le for me o le jogum le tauna e le ta o le jogum. Ia wa ese a pronunciation o tō tene. Ia asili lo ta jogum. I no ingo jogum. Sa o lo yang se fo chocolate. Balear ko inga ka o ai me si ka ko karimano. Wai pe o se te mo wa host tai pe o tal malo e se atu no mal Pacific. Oh yes. So e foi lana te mai te foi na e wa te mine la tu wa onga. Ye man tu foi la tu ye pe matu o mal vai tau le seeds ye o isi conference foi na tal malo ai ye e pe o se tal nga malo te lele ona lo wa fio me le tu. Da le le ya. Ye man tu foi ye nga tu pulanga le a o mai. Mu ye tata o nga tu pulanga. So le ova ai tino e tātou mata. E ma tātou whānau. Ia atu tupula ma whiola le so I fua manuia mai le ia mana tua nei vai taimi lua awhi lusu wha. So le si vaenga le na tua I pisi mai lava ese mai le tūlanga pēna iei ia tātou official malo, tātou matanga luenga. O tātou whale apitanga. Hotels. Tūlanga o mai e tātou whale apitanga. Ia ai pei fo na mai taua tu fo I lunga interview sa nisi fo I me tunu mamau. Tūlanga lava ia inga tai tasi. Tam fo na le film na ole si inga au le leia tul fo le si inga le si. Kai pe ngala kia vea ngafi. Ma ka kia ka pe ngala kia vea ma le o sol ma ko parade ngafi. A Ferika I sautela. Ia o ka penga sa le lau tala. Ava ai atu le si inga wa tapena mai lo ma fale o le si inga po ma mauta o le si inga. Ia o ane fo ila tau ia tapena pena ma vali ma fai fa matangofi sa o le leila. O te ilava toi langa mai fa fa mamoli Kirsimasi. O le toi lua masi na o toi tātou aloa langa mai fa. Kero lang fai la u ngo ko mumu masalo ai longo se complain. Ai longo se fai ki o ngo ko mumu nget ka au. Le winga la fam kalanga le mana yo no ma fio anga. E o I po moli. Okay ki me po o mai luma I le talafata ia o pia luma falo malo. E pe ele se kalinga malo le mangi moli mangi me vo e ka e mo le po o mai le tunu ma malo vo e ka fa ma po e nga yaka a pe o messi va nga io I think walu ia le telo le taimi tape nanga o si va nanga ina ia le ia le tūlanga foi pene I funtanga ia wai tele forums o nei le matai le youth women's mal business mal people's forum o nei so tūlanga foi tau pikina me o pasi whamalo atu foi si au whenga luenga ia wai tama ia te suta silpo ai wala au atu whamolmole ina I swinga la ATM na mi toi fai ia toi o mai le tati ia li e lua leota e malato vaenga wai pe o le official o foi numero fa mawina le ngafa e kuai a pasi o le malu le chane misio o Mohamed anga kuai e pasi a kauanga vave Kusa Pao Mohamed ai ko kui foi Malaysia kamanga o kopi kiri se malo Mohamed malvaenga ke al kasi ang pola nga lulu na ini tangata so no anga ai fa malo tia auto yenga luenga fita foi to titi lava uma on sa o atu le si lima tau sanga from now ia o to e ma to fa matsala ia foi na supui I tapen penanga I peona iai ia e peona I tato flash sale
o tūlanga lava i tātou whale apitanga ma tātou whale tan malo o lo te tala pe lava noa i tātou whainga whaataunga a wau te mai tauina to tele o tātou whale apitanga ma whale tan malo whaatau moenga o seti no fua o alunga o tātou seti e moenga o i e whamalama tele o vaenga i whaatotonga i na amai o mai o tātou company ai le ngata i lea o tātou konferenisi fo i le whaalu so sa o le tātou tate lava ia o le wha ea malulu ina a toa lava ia le tātou conference room a tūlanga lalo le foia ia o le tātou company ina amai e tātou ea malulu le tātou brand o le Kulex ia e whaftai e tuai fo i mwha malo tuai e whainga luenga al matanga luenga o tupi e pe o lato le ngawhatau lima ina lea vaenga ia ai le ngata fo i lea ia o le tele o isi vaenga o lo o tongi maa ia awal tātou wha moe pēna ia nei vai aso a tūlanga lava ia tātou company o whaalu pēr tātou whalau ilua ia ele ngata ili o tātou whainga whaataunga mai lunga lupenga te whailangi to tele na ia tātou ainga ia o lo o whai mai whainga whaataunga o lo avanua lava ia le tātou Samoa market o le tātou SSAB market o le Facebook page o tātou company ia ele ngata fo ili o le tātou maua app mona ia tātou ainga whainga whaatau ia i tutonu se tātou atunu utonga tawa. Alo, whaatai tele rona nei tae au. Tātou so tai pēr manuia whautou whaival neiva iaso wa o Toulis Company e tele ngā ruenga o le tātou whunolo ngā whai. Tātou so tai tātou toi whelua ilmai asa fau. Whaftai malawa no tonga tawa ia whamanuia atuai ia le tātou usunga whono fo i neiva iaso atua ia po whea laval vaenga o le tātou konferenisi fo i olo o e iai. Ia tātou tatalo ili atu e fo i manimalo si a pole hala valvai vai tau te whea ngai e fo inisio taimi ia e a tatalo ia pelo toi post mai le tātou malo si ia e fo hai mai lawa ta mai whamanuia atuai ia tiu te whai ia nei vai aso atua po o whea lava lo o mau mai tātou whasalang tu sao ia toi Moses whapoponga tātou po kalamene ia ili asonga fuolwa aso a sau whamanuia atuai fo i tiu te whai tonga taua ia le ngata fo ili o tātou ala leo nei whaftai molo o vanua. Rona mai le vaenga o le SSAB pe ona il Talanoaga whaalau i loa le tātou whalo loa le SSAB a inisi vaenga i le tā ua le mā Talanoaga le tai au nei a whiane so se la lao le SSAB te sila fiai.